Anginivusele bekunene nginivusele emaswati lamahle ngumbishop Magulube lokhulumako ingunguluzane kade kwasaba igunguluza abafazi namadoda sihlahla segofari sihlahla sekwakho umkhumbo ngaphoqeki umkhumbo ngasoze nani watholakala sewucwilile kodwa uhlala njalo uphapha phezulu uphapha ngaphezulu kwamanzi bekunene ngithi anginibingelele ngithule nje kuhalalisa nekuthumisa ukuthi awu siyayiva phela ingoma leli vengelethu ngithi ke nami awu angibuye ngiphendvule ngoba naku sengithola tincingo kubalandzeli kakhulu kati bakhe umbishop Magulube ngengoma ukuthi kuhamba kanjani kule ngoma sengithi ke cha angibuye ngivele bekunene ukuthi yebo nginguye umbhali wengoma leli vengelethu ngayibhala ngeminyaka wanga 2014 ngayirelease ngeminyaka wanga 2015 as iCD vele isihloko sawo le album le 2015 ithi leli vengelethu nguna ialbum lethi leyathuma ngengoma lethi kuyayigogobetha how rapelela bathu rapelele mina ngiyoke leyo album leyo leyathuma ngaleyo ngoma leli ke le CD lena ke kule CD beyisihloko vele lothi lelizwe ngelethu so nyalo akusimi lona loyiculile kodwa we don't see any problem thina sibaka ingunguluzane music kuthi bafowethu bayicule lengoma bayithanze bese bayifaka netithako tabo lebatibona ukuthi ke tiyayilungela ukuthi bangayisebenzisa na kanje ngikhiphile ne DVD yayo iyatholakala na ku YouTube lengoma uvele utype ku YouTube uthi Apostle Magulube lelizwe ngelethu uyibukele ku YouTube ku DVD ngifake 2017 ngawina neaward ngayo lengoma as best composition kuma awards a 2017 ku Akheswa beka sengiakhaswa ngaleso sikhathi ngivelele nje ukuthi ngithi bekunene siyahalalisa ngekwe music kude buqala lebabentile bafowethu ngekwenda lengoma kabusha kuphela ema acknowledgements bekunene awaye lapho afanele khona inkosi inibusise nisa enjoya icomposition kakhulu kati yesihlahla segofare nombolo yami leyo ngithola kiyo ngiyona leyo lethumile lethi 76045406 awubusiseke usalalela the original version of the song. God bless you. Siyangithanda kakhulu nonke balandeli nabathandi